Tako da je ovo zaista duboka kriza i da je ovo šansa da se Velika Britanija konačno otarasi monarhije kao krajnje prevaziđenog oblika vladavine. Malo je poznato u našoj javnosti da Engleska ima nemačku dinastiju. To je takozvana Hannoverska dinastija, odnosno kako je pravi naziv Saks, Coburg i Gotha. Međutim, zbog rata sa Nemačkom, oni su odlučili da dinastija promijeni naziv i sada se preziva Windsor. Ali je ostala nemačka dinastija. I u srodstvu su bili sa nemačkim carem Wilhelmom II. I to je dakle već dovoljno da se shvati da nikom ozbiljnom ne trebaju dinastije. Ako bi pala ta engleska dinastija koja vlada Velikom Britanijom, vjerovatno bi brzo došlo do pada i švedske, belgijske, holandske, luksemburške, norveške i švedske dinastije. To je još svega 6 država koje imaju monarhiju na europskom prostoru. Što se Charlesa tiče, nezgodno mu je malo ime zbog historijskih nekih reminiscencija. Prvi vladar koji se zvao Charles I, on je pogubljen u vrijeme Engleske revolucije, u doba Cromwella. Tad je Engleska praktično postala republika. Njemu je glava osečena u Toweru. A onda Charles II se isto zgadio Englezima i anatemisan je, jer negde brzo pred smrt prešao na katoličku veru. A to je crvena marama za sve te anglosaksonce koji imaju anglikansku crkvu na čijem je čelu kralj. Kod njih je kralj na čelu crkve. I sad ne piše se neka lepa sudbina ni Charlesu III. Neće mu glavu oseći, nadam se, ali verovatno će se s njim ugasiti ta monarhija. Mi ćemo pratiti razvoj i dalje situacije, čekamo. Pa eto, ja kao ubeđeni demokrata, radikalni demokrata, želim jednostavno da se svet konačno tarasi svih monarhija. U Evropi trenutno još ima 7. Evo sad smo ih i nabrali. Profesore, spremila sam za vas